Sangena Egogo ngiyabuya. yesilwane Uyabuya. uyakuphi uNkulunkulu Uyabuya. hey kahle bosibane na uyakuphi ngoba ufuna kuphekwe nyalo ukudla Nithi kwansamba bangicelile ukuthi ngiyosita ngicela bosibusiso. Susa inkomo lapha kanzini sathizita kamathebula lengeshe. Mangicedza lapho straight ngibuya la khaya. bosibane le kamathebula le khashane le Phase buya kimi ke sibane ngisethe ubhadle ejele mntana mani laleli inkomo takhona vele kanzini hayi ukuthi siyadeba inkomo. lalele silwane khulumende litiko lethe kulima libambisene na NDMA bathi ke silwane lokhu kusebheduke nangumkhuhlane we-foot and mouth disease akume nje kuhamba kwemfuyo silwane ngathi inkomo ngani ngulube lokuyimfuyo ukuthi tisuke kamakhelwane tiye kalomnye kamakhelwane tingesuka kulomango lotiye kulomnye umango tingesuka noma ngangikuphi tiye market uthi uhulumende atime lokuhamba njengoba kwenza lo mkhuhlane silwane Angelile. bathi akumiwe silwane nangabe ufuna kuvaka abantu ngalomtholo engiyithenga kola silwane ungashaya inombolo yabamahala lethi 112 noma ukuthumela umlayeto ku WhatsApp ku 790000112 Sengibasendele ngibude ukuthi wena ungena kuwe noma phela zakhaya sikafuyi. ngikhonela ukuqaphelisa wena utawuthi uqaphelisa lomunye aqaphelise lomunye akume nje silwane ukuthi insingi ngobe phela indzaba ya foot and mouth disease akusuka usifo seninkomo kuphela silwane indzaba yelive lonke